Abenshi bakomeje kwibaza ibyari byateguwe imvo n'imvano y'imyigaragambyo y'abafana ba Rayon Sport. Ni Ishimwe Blaise, umutego kuri komite nyobozi y'ikipe yambara ubururu n'umweru itasirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 2 Kanama 2021 nibwo ku biro by'ikipe ya Rayon Sport habereye igisa nk'imyigaragambyo cyakozwe na bamwe mu bafana b'ikipe bazwi nk'abahuriga. Bashakaga kubonana na perezida w'ikipe nubwo bitabakunde, bikaba ari igikorwa cyabaye cyateguwe bakoresha abafana bishyuye ibihumbi 10. Ese byari abari babiri inyuma ni bande? Bivugwa ko na RIB irimo gukurikirana iki kibazo. Bamwe mu bafana b'ikipe bari bahari bari bayobowe na Rwarutabura, Nkunda Match, Marayika, Sarpongo n'abandi. Kimwe mu bitekerezo cyari kiri mu mitwe y'aba bafana no gusaba Retired Uwayezu Jean Fidèle na komite ye, nk'uko bamwe muri abo babyemereye Innocent. Rwarutabura yagize ati nta gahinda, urabona ikipe yacu irimo kugenda ijya mu marembera, nkatwe nk'abafana bakuru turarambiwe, nta mukinyi dufite, n'uwo tubonye baramujyana, niba ashaka ko tujya mu cya kabiri situbizi, twashaka kuvugana na perezida ngo atubwire icyamunaniye, niba ari amafaranga turayatanga cyangwa se n'ikipe niba yamunaniye abitubwire yegure. Marayika avuga ko baje gushaka kuvugana na perezida ariko akaba yahise ajya mu biro akikingirana, yanga kuvugana nabo kugeza ubwo barambiwe. Ati ni impamvu twaje hano nuko twashaka kuvugana na perezida, nuko twahageze ntashake kutuvugisha, muri make yatubonye ajya mu biro arakinga. Twashakaga kumubaza aho ikipe yacu irimo kugana kuko tubona igana habi, birangiye tutaganire yanze kuduha umwanya, turifuza ko yegura. Iki ni igikorwa cyateguwe hifashishwa abafana bishyurwa ibihumbi 10 mu gukoma mu nkokora inama ya komite nyobozi y'abakuriye fan clubs mu gushaka kumenya imvo n'imvano y'imyigaragambyo. Innocent yagerageje kuvugana n'abantu batandukanye ariko batifuje ko amazina yabo atambuka mu itangazamakuru. Bavuze ko iki gikorwa cyatangiye gutegurwa mu mpera z'icyumweru gishize, hari nyuma yo kumenya ko amatsinda y'abafana b'ikipe fan clubs yarimo akusanya amafaranga yo kwishyura ideni rya miliyoni n'igice ikipe yari ifitiye umukinnyi Ishimwe Blaise kugira ngo atagenda nk'uko yari yanditse asaba gusesa amasezerano. Uko kwitanga amafaranga byagombaga kurangirana na tariki ya 2 Kanama 2021. Uyu munsi ari nabwo amafaranga yagombaga gushyikirizwa iyi komite, nayo ikayaha umukinnyi. Nyuma yo kumenya iyi gahunda, abafana barimo Kamilesi Jean d'Amour usanzwe ushinzwe imyinjirize y'abafana ba Rayon Sport kuri stade, na Mike Runigababisha Mike wari ukuriye ihuriro rya fan base, bashatse uburyo baburizamo iki gikorwa, aho bashakaga ko uyu mukinnyi nawe asohoka muri ikipe kugira ngo hagaragare intege nke za komite, kandi koko byari nabyo nta ntege ifite. Gusa amakuru avuga ko babifashijwemo na bamwe mu bahoze bayobora iyi kipe. Bakoze inama yabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu Miduha, aho Mike asanzwe afite akabari. Bahisemo gukoresha abo bafana, aho Damura ari we wahawe inshingano zo kubivuvisha. Andi makuru Innocent yamenye nuko gahunda nyirizina yanogejwe ku cyumweru. Ejo bundi hashize Nyabugogo, aho Damura yahuye n'aba bafana ku ibagiro rye, aho yabahaye amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 10 ndetse anabizeza ko kuri uyu munsi wo kuwa mbere nawe ari bari kumwe nabo. Damuru nk'umuyobozi wa fan club yitwa Indatwa, n'umwe muri batatu bari batoranyijwe kujyana ayo mafaranga bordero cyangwa inyemezabwishyu, ariko ntiyaje kuhakandagira nk'uko umwe mu bantu bahaye amakuru Innocent yabivuze kandi natwe twiboneye. Ati urumva Damuru we yari umwe mu bantu bagombaga kujya mu nama ya komite ya Rayon Sport nk'umwe mu bayobozi ba fan club, ndetse yari yanisheje abo bafana barimo Rwarutabura ko ari buhazi, ariko ntabwo yigeze akandagira. Nibwo rero baje kuvuga ko baje kweguza ubuyobozi bwa Rayon Sport. Umwe muri abafana kandi akaba yemereye umwe mu bantu bo muri Rayon Sport ko yishyuye ibihumbi 10 kugira ngo aze, kandi atari kubireka ku bukene bwaguma mu rugo yabateje. Ni Ishimwe Blaise umutego ukomeye kuri komite ya Rayon Sport. Ibyabaye uyu munsi bisa nkaho ari imitego ibiri yatezwe abantu bamwe, n'ubwo umwe waburijwemo. Andi makuru Innocent yamenye nuko aya matsinda y'abafana ba Rayon Sport fan clubs atishimiye uburyo ikipe imaze iminsi yobowe n'uburyo abakinnyi babacika umusubizo nta cyubuzi bubikoraho. Ubu iyi kipe mu mategeko ya fan clubs nizo zifite ijambo kurusha abandi bose. Amakuru avuga ko bakusanyije aya mafaranga yo guha Blaise, ariko bakanabwira ubuyobozi ko uyu mukinnyi naramuka bacitse bazahita begura. Uyu munsi nibwo komite nyobozi ya Rayon Sport
yagiranye inama na bamwe mu bayobozi ba za fan club nk'uko twabigarutseho bazanye amafaranga yo kwishyura Blaise, ariko abo bayobozi bari bahawe ubutumwa buvuga muri fan club ziko bahagarariye ko batanze ayo mafaranga kwishyura Blaise agomba kwishyurwa kandi akaguma mu ikipe mu gihe uyu mukinnyi yabananira agasohoka ikipe. Komite nayo ikaba igomba guhita yegura. Ni nyuma kandi ko nyuma yo kwihanganira uburyo batanze amafaranga mu gishaje Gilbert Barafinda yari yasabye kugira ngo agume muri Rayon Sport, ariko bikarangira agiye muri Mukeba APR Football Club. Kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere fan clubs zari zamaze gukusanya miliyoni n'ibihumbi 250 yamaze kwishyurwa, ni mu gihe atarishyurwa yari ibihumbi 550. Ideni rya Nishimwe Blaise rikaba ryari miliyoni 1 n'igice. Nta kintu ubuyobozi bwa Rayon Sport bwavuze kuri iki kibazo mu nshuro yose. Elton Innocent yagerageje kuvugisha kuko batabonekaga ku murongo wa telefone. Rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 Bamboa Samson Omaviliyali yamaze kwerekeza muri Angola mu buryo bw'akazi. Uyu musore w'imyaka 28 yahagurutse mu Rwanda kuri iki cyumweru yerekeje muri Angola mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Bravos do Manguis ikina mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu. Bamboa wari umaze imyaka 5 mu Rwanda yakiniye ikipe ya Sunrise yo mu karere ka Nyagatare imyaka igera kuri 4, ayivamo yerekeza muri Kiyovu Sport ayisinyamo amasezerano y'umwaka umwe. Yageze ku musozo akiniye Kiyovu Sport imikino 5 ayitsindira ibitego 3. Bamboa Samson mu mwaka w'imikino 2019-2020 yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda afite ibitego 15 mu mikino 23 ya shampiyona. Nyuma yo gusoza amasezerano muri Kiyovu Sport byavugaga ko Rayon Sport irimo gushaka uyu mukinnyi wari wagiye mu biruhuko ku Gisenyi imbere yo gufata indege ajya Bravos do Manguis izahagarira Angola mu mikino ya CAF Confederation Cup. Mu mikino ku ruhande rw'u Rwanda ariyo izaserukira u Rwanda. Bravos do Manguis yashinzwe tariki ya 28 Nyakanga 1983 ikaba ifite stade yakira abantu 4,300. Ikindi wamenya nuko ibarizwa mu burasirazuba bw'intara ya Mexico. Uyu mwaka urangiye w'imikino y'ikipe yabaye ya gatatu n'amanota 55. Izi nyuma Primero d'Agosto na Petro do Rwanda yatwaye shampiyona. Kugeza ubu ngubu uyu mukinnyi kandi akaba akomeje kugenda yibazwa ibye, bavuga ko ibyo yari yamaze kumvikana na Rayon Sport yari abanziriza amasezerano. Perezida wa Musanze yeguye ku mirimo ye. Tuyishime Placide uzwi nka Trump uyoboraga ikipe ya Musanze yamaze kwegura muri ikipe mu mirimo ye na komite ye kubera ingingo y'imari y'akarere kageneye ikipe babona ntacyo yamara. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Kanama 2021 nibwo Trump yanditse ibaruwa yegura ku mirimo ye. Mu ibaruwa yasinyweho n'abagize komite nyobozi ya Musanze iyobowe na Trump bamenyesheje akarere ko amafaranga gakeneye ikipe bitahura n'ibyo batanga bitewe n'uko ibintu ku isoko byagiye bizamuka. Bagize bati nyuma yo gusesengura neza ingengo y'imari mwageneye iyi kipe tubereye ubuyobozi mu mwaka wose wa 2021-2022 tugasanga amafaranga yagenwe atararangiza irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Dukurikije ibikenerwa kugira ngo shampiyona irangire neza twasanze bitashoboka. Nyuma y'imyaka 4 bamwe muri twe tumaze kuyobora ikipe ya Musanze dukurikije amafaranga twakoreshaga muri iyi myaka tukabona ingengo y'imari igenda igabanuka, twabonye ko bishoboka kuzatujyana ahabi kandi ikipe ya Musanze ifite abakunzi benshi. Nyuma gusanga natwe ubwacu afatanyabikorwa dushyiramo amafaranga hakaba harabuze abandi kandi akarere harimo imishinga myinshi twasanze ikipe itatera imbere ku bushobozi bwacu gusa kandi amafaranga y'akarere yashyiramo kagenda kayagabanya ukurikije n'ukuntu ibintu byagenze ku masoko. Abeguye barimo Tuyishime Placide Vice President wa mbere Rwabukumba Jean Marie Vianney, Vice President wa kabiri Rwabuhihi Innocent, President w'abafana Nsanzumuhire Dieudonné, umujyanama w'ikipe Habineza Haruna. Uretse aba kandi bivuga ko hari n'abandi bashobora gusiga iyi kipe barimo n'ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'iyi kipe akaba umuvugizi wayo Wihoreye Ibrahim. Amakuru Elton Innocent yamenye nuko iyi kipe y'akarere ka Musanze yageneye ingengo y'imari ingana na miliyoni 100 mu mwaka 2021-2022. Ubuyobozi bw'iyi kipe bukaba bwarasanze bitahura n'ikipe yifuza gukoresha. Rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 Bamboa Samson Omaviliyali yamaze kwerekeza muri Angola mu buryo bw'akazi. Uyu musore w'imyaka 28 yahagurutse mu Rwanda kuri iki cyumweru yerekeje muri Angola mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Bravos do Manguis
ukina mu cyiciro cya mbere muri iki gihugu. Babwa wari umaze imyaka 5 mu Rwanda yakiniye ikipe ya Sunrise yo mu karere ka Nyagatare imyaka igera kuri 4 ayivamo yerekeza muri Kiyovu Sport ayisinyamo amasezerano y'umwaka umwe yageze ku musozo akiniye Kiyovu Sport imikino 5 ayitsindira ibitego 3. Babwa Samson mu mwaka w'imikino 2019 2020 yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda afite ibitego 15 mu mikino 23 ya shampiyona. Nyuma yo gusoza amasezerano muri Kiyovu Sport byavugaga ko Rayon Sport irimo gushaka uyu mukinnyi wari wagiye mu biruhuko ku Gisenyi mbere yo gufata indege ajya Bravos